I pozdrav ljudi, ovdje je Armija legendarnih orlova i danas instaliramo dva moda za World of Tanks. Prvi mod je Accurate Damage Indicator, služi kao običan indikator, samo malo bolje izgledan. Ima ovu crtu koja vam pokazuje odakle dolazi metak, tačan smer. I drugi je ovaj Size Detector for World of Tanks. Znači kao i svaki drugi nišan, nema nikakvu drugu svrhu. Lepše izgleda, znači nema sad ovo što piše detektor, to ne znači sad on detektuje tank ili lupom, sad ne znam nija šta ste vi pomislili po tom kad ste vidjeli ovo detektor, ali kao i svaki drugi nišan, znači možete opušteno ga skinete, probao sam. Sad, hajde da skinem i da vam pokažem kako da ih instalirate. Evo vidite ovdje sliku kako ovo izgleda. Da bi se skinuli, otičite ovdje, vidite ovo je ovdje kao link, tu ćete kliknuti i on će se automatski skinuti. Kao što vidite on se skinuo već, znači jako kratko traje. Ima dva put, zašto sam ga dva put skidao nešto, ranije sam ga skidao i to je valjda ostalo, ne skida se dva put ono, kad se kliknete jedno. I ovaj detektor također ovdje, sad njemu treba malo više vremena, 3 sekunde, ne pola sekunde, ali dobro. Sad da vam pokažem kako i da instalirate. Otičite tamo gdje ste instalirali World of Tanks, meni je to, verovatno će vama biti u Gamesu, ali ja sam promijenio tako će program Files 86, kod vas je verovatno World of Tanks, kod vas je verovatno na C pa Games, i onda World of Tanks i ovako će vam to sve izraditi. Sad imate u folder Red Mods i tu verzije. Sad, pošto skidam uglavnom za verzije 9.12, pošto je to najnovija verzija trenutno, kad izađe neka druga skidat za noviju, taj folder ćete otvoriti. I sad, tamo gdje ste skinuli ovo, meni je ovo ucu znači, evo naprimjer otvorit ćemo ovaj damage indikator. I vidite, kao što vidite, unutra imate ova dva foldera, GUI i Scripts. I sad, oba ta foldera ćete prekopirati ovdje, i GUI i Scripts. Evo ga. I unutra se nalaze ovi folderi, kao što vidite. I ovdje ćemo instalirati ovaj Size Detector. Također kad ga otvorite u njemu će također biti ovaj GUI i Scripts. Evo Scale From. I sad u ovom GUI, u ovom Scale Fromu imate Damage Indicator, u ovom Crosshair panelu. Samo ćete znači prebaciti ovdje. I u Scripts također ćete prebaciti u Scripts Client. Kamera, no taj već ima. I u mod ćete prebaciti ovo. I to je to, vi ste sad u suštini instalirali modove. Sada idemo da vam pokažem kako ti modovi izgledaju u pravoj bici. I pozdrav ljudi, evo ovdje je Armija legendarnih orlova i sada vam pokazujem ono dva moda koje smo skinuli malo pre. Znači Damage Indicator i onaj nišan koji sam pokazao. Našao neki premium tank mali Death Ratch, ne znam baš kako se zove, ali nije ni važno. Da, evo ovako izgleda taj nišan, prvo ćemo njega vidjeti, a poslije Damage Indicator nas bude pogodili. Znači ovdje vam piše koliko imate municije, kao i na prošlom ovom nišanu. Ovdje piše koliko se dugo puni, kao i na starom se isto. Ovdje kad puknete vidite ovo ide na dole pa kao pričaravate, nemam pojma nijak kako bi to objasnio. A ovaj kvadratić to je nišan koji se skuplja. Znači samo na prošlom nišanu starom je krug, a na ovom je kvadrat. Kao što kada nišanjem na evo svog na primjer, piše na koliko je udaljen, koji je tank, ime igrača piše i ovaj kao nišan oko, ovaj žuti. Pa dobro, ajde krenemo na neprijatelje da vidimo
kako izgleda damage indikator i kako izgleda kada nanišanje na neprijatelj, pošto malo drugačije izgleda svakako. Da, kao što videli, on se okrene ovako, ovaj nišan. Nanišanjem na neprijatelja. Ali toga ne uvede, mnogo je daleko. A ovo je mali brzitin, tako da se nisi idu blisku borbu. Tamo nam pokažemo ovaj damage indikator. Evo, danas ste sad vidjeli ovdje, to je taj damage indikator. Kao što ti pokazuje tačan smer iz koga je došao metak. A sad on izgledao vremenom. I ova linija, to će izgledati vremenom. Da. Kad vas pogode, a rikošet je, onda je to što crveno-crno na damage indikatoru. Sviđa mi se, kao što sam rekao, pokazuje tačan smer odakle je metak došao i preciznije, da tako kažem. Mnogo možda pomogne tokom igre, čak ga ja sam koristim. Ovo kamen. Ja bih tamo rekao da probam njega da ubijem. Kao što vidite. Sada ste također vidjeli kako radite damage indikator. Eto. Mene su oni sad ubili, ovo će sve izgledati vremenom, čak i ova crta ovdje. I to je to ljudi, u suštini to su dva moda za danas. Pratite nas, sigurno izbacam još modova, sad koji će biti. Nameravao sam da sljedeći epizod da bude o garaž modu, bit će samo taj jedan mod zato što je prosto prevelik. Ali dobro, ima vremena, možda i ne bude, ništa ne mogu da obećam. Normalno, ako imate neke pitanje, pišite u komentarima ili mi pošaljite mail, odgovorit ću vam sigurno na njega. Nadam se da ću uskoro napraviti naš klan i Facebook stranicu, da možete još lakše da nas kontaktirate. I to je to, lajkujte, subscribeujte, to je to ljudi od mene za danas, pozdrav!